He kaimahi Oranga Tamariki o mua kua hoki atu ki tōna kaina I Fiji, I runa I tōna tūmana ko ka whakakahahia ke te ao ranga I te aki whānau ki reira. Aha kua herereke nā whāinga o reira, ko tāna ko ōna mātauranga Māori tonu kai te ārahi wanamahi me tōna nākau nui ki te whakaakoi nā mātauranga iwi take. Kai a whatitiri te wake nā whakamahuki. Nō muri mai te whātekau tau I Aotearoa, kua hoki atu a soro ramadhake ki te pātaro, e whakatangata whenua ana ia I Aiano. I whānau mai ia I Fiji, nā wai I wehe ia I te whenua nei me tana whānau ki te kimi wheako ki Aotearoa. Nā kua hoki mai ia hei kai whakaako I ngā mahi tau ai whi whānau ki te wharewananga o te moana nui a kiwa. E hoki mai au ki te mahi I te whenua o Fiji, tēnā e kaupapa pai ki au, no Aotearoa ki Fiji me te whakakaha tātou whanongatanga. He kaimahi a whānau o mua ia I ngā puhi me Oranga Tamariki, I konei I nui ake ai tana ngākau nui ki ngā mahi tia ki whānau. Not only working with ngā puhi, but also within Oranga Tamariki, I suppose the professionalism and working to ethics, those are the things that I've kind of brought back to Fiji. Hei tāna na tāna rumaki atu ki te ao Māori I whānui ake ai ana mōhiotanga ki te hohonutanga o ngā mātauranga iwi take. He rereke I te wharewananga I te mea no ngā mautere katoa o te moana nui ana tauira. There isn't a bicultural element to practice here in Fiji, as is in New Zealand. There it's clear-cut around honouring te tiriti and the responsibilities of both partners. But here it's honouring each other in a multicultural kind of perspective. Mō nā ake, e ngā kauhihi ko tonu ana ia ki ana mahi hakua ki Aotearoa ki Fiji rānei. Ki au ngā whanongatanga me te mahi manaki tautoko, ki ngā whānau, ki ngā tamariki katoa. He whakamahi ngā mātauranga rereke e pai ake ngā hua mo ngā whānau putanua. Whatitiri te wake, te Ao Mārama.